ukuthi usawufumbela phezulu amakhanda ethu ngoba sifike saqamba amanga kulabo bantu esingabathandi senza ukuthi siyabathanda sifike sazenza ngazathi sibahle kubantu esazi ukuthi asibafuni sazenza ngathi siya kakhulu all in and out kanti siyazi ukuthi senze ngoba sifisa ukuthi into zabo zingahambi kahle uyazi yenze uhambe nomuntu uyitshele wona lo muntu uhamba indlela yodwa yakuthanda ngempilo ingoba ufuna lokho ukubona ushona phansi ufunga manje ukuthi uyamthanda umuntu kanti lutho so bahlonga abantu sibabheke sicela uNkulunkulu asihlomele bona ngoba ezintweni zonke singaphumeleli kuzo hayi ngoba kufanele singaphumeleli cha ingoba sibe nethemba kakhulu sikhiphe izinyo kakhulu kanti sisikhiphele impisi ubabuka abantu abakuthandayo ubabuka abantu abangakuthandi laba abangakuthandi kakhulu bona kufanele basondeze kakhulu abakuthandayo ungabe nenkinga la ubaphakele ubaphuza ubaphuzisa amanzi laba abangakuthandi ngokwenze njalo uyokufumbela amalahle phezulu ekhanda lapho khuluma yasekuseni nayo ngizothi kinonke ningakhathazeki manibona abantu bayaqhela mina sekuyinhloso kaNkulunkulu uNkulunkulu ukuhlelela ngoJanuwari ukuthi ngizibandlele yokwenza into ethize abahlungu abantu angafuni babe khona ngizibandlele wena uphatheke kabi nyangeze uthele kanti bekufanele vele labo bantu bengabiki eduze uNkulunkulu bazi ukuthi uzokwenza into enkulu engabadingi labantu ngoba kube kuthiwa abahlungu lento bengeke yenzeke